Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda u Zaječaru je generalno jedan veliki korak u ambiciji Heinekena kao kompanije da unapredi svoje delovanje u domenu zaštite životne sredine i društvene odgovornosti. Voda kao glavni činioc života na planeti je praktično i glavna sirovina za proizvodnju piva, međutim ona se ne nalazi samo u gotovom proizvodu kao takvom, već se koristi gotovo u svakom delu procesa u pivarstvu. I tu želim da napomenem da je Heineken kao kompanija izuzetno posvećen zaštiti životne sredine i prirodnih resursa, u ovom slučaju pričamo o vodi naravno, te smo u protekloj deceniji kroz razne optimizacije i unapređenje naših procesa i ulaganje u najmodernija tehnička rešenja u pivarstvu danas, uspeli da redukujemo tu potrošnju vode za gotovo 75%. Sama svrha i cilj postrojenja za otpadne vode je upravo to, zaštita životne sredine i očuvanje prirodnih resursa. Ovo postrojenje nama omogućava da vratimo vodu prirodi nazad i po svom konceptu i dizajnu do nekih 70% vode koje se koristi u proizvodnji će moći da se vrati nazad prirodi.